sing ratu Rameswarya idedane pare pamiarsa sareng sami disesampune raris kepireng mulih dane sang Anoman daging pengandikan idene diasite kalirike raris matur dane mamitang ngeluger titiang ratu sang Parameswari palung ratu Sadia Itiang monangkin kadiamun niku nyen kayun palung ratu kadi bering dewek titiang ingi sampun nang ratu sumanang saya misadieu titiang jageng muning ayang atur ring itu sang Prabu ring ling sang Ramodewa Ratu Duagung nemangkin jaga titiang lungsuh mau pamit jaga tangkil ring ide sang Ramodewa jaga nguning ayang atur pekayunan iradune duru sang nyantos ratu gimana Ratu Duagung ledangan palung ratu jantos malih aja bos pisan jantos malih abos bos pisan mogi asidul labado karya sedurung titiang lungsur mau pamit ledangan daler ijo yang titiang warenu geraku palung ratu mugi labde nyen pemargan mamu apone keledang ring anyano duaning sadian titiange Ratu Duagung manggihin palung ratu mangguh keledangan kayu side bagi ring sejeroning pikayun ni ratune nike nyang ajepan titiang
lamun nike daging ngatur dani sang Anoman ne mangkin digelis terabis dani punike gelis mabu ayo dia pura duaning dani uning ring sejeroning miber maka wanang disampun niraris ngelungsur mau pamit digelis raris dani jeg makecos makbar dani nyet gelis sampun rawuh sangsane ngardi kekawiyane puniki ring sejeroning lampah dan niadiastun puniki miber nenten jekajer itu yang maring awan nemangkin sampun dan gelis rawuh ngalap kasar monyet ien sepengarauh dani sang Anoman dan jewenten tios maring jagat lengke negara saking kedokan sampun dani ngaturang bakti ngandap kasoprot sing ratu Ramodewa dosing ragu mami tanggaluger titiang aratu tuwagung gede palu kiraduni aratu sang Ramodewa aksi semah pangbaktin titiang parkan ledang ratu ngakesamaya nunas ping banget titiang luger ring palung ratu titiang niste puniki manggeledang ratu ngaksamanya setangkil di tiang ratu wenten gader lintang pinggir duaning kadi kegancangan pisan titiang purun tangkil ring palung ratu Ariantuk wenten sane muat jaga aturan titiang ring ligi cokori dewa Prameswari Dewi Sita daging atur dane sang Anoman aratu agung sane membuat jaga aturan titiang ring palung ratu dan jewenten tios
wantah makadilingi hidup sang parameswari mediasi teu mangajepang mangno gelis sidot tangkil Riantuk nyen kalangkung pisan daging pengabdin ide parameswari mangde gelis araris ide mersidayang arau kitangkil ring ajeng palung piratu kacundor maring sinuhun sampun mersidayang ide gelis rauh tangkil ring ajeng palung piratu mejanten mersidayang ide gelis pacang ketemu Muagi ratu arsa citong sapunika atur titiang Ratu Duagung dumugi jeung lantaran atur titiange puniki ngardi ledang pekayunan ratu Rameswari sungkan kayun Uriantuk ninten jepuates minekadi sungkan kayun ide sang parameswari ratu makawan titiang mapinunas mangde ratu las cari ledang ring sejeroning kayu dening suwe mapalasan rumah sekepariangenan nyen manah titiang ratu duaning ide ngapiang pisan sampun suwe ide mapasahkan ketawan rawano rusin riantuk ide sampun suwe kekuasaan ketahan antuk ipun Prabu Mesane juga sang Rewane sane Dursile